Bamwe mu batura ba Kasana na Munonga bine business omtown ya Kasana nibagirango kutunga amashanyarazi kikabahwera Munonga ukora sente akaruru amurundogo nibenda konja katera bebembezi abarukora ine mashanyarazi katubona ushanga tkoyesa sora atajiri mushanje gasana mumanya ushanga umurugo aho hasora twafa kubitubura abagastoma katwine sora enjura kiyabiregwa tubona abantu mwe tubarakora ushanga nito twineza family tubure cyo kurya kunka ka mutaha izire yagamba ate kishanje cye n'urugenda amashanyarazi gakija kandi turato tukora tusiba tukora aba bagamba are protecting the gains basima president Yoweri Kaguta Museveni nomhabuziwe Professor Ephraim Kamuntu Kasana ke turo mwirima agamashanyarazi yagafuna ombiro 19 batandika kure kola line z'amashanyarazi Kasana yayaka yarazi michweke mwedi ya Kasana gabe gataka twishikire konko mushija wito kutukamuterera mwama Ephraim Kamuntu yatoragana sebiroche n'amashanyarazi kandi bagereza ho cyango yakumyaniketingana na ministry y'amashanyarazi amashanyarazi gayenga tufika ombicweka ibwabe gataka shikiremo kushorwa ko tukashoberwa twataka umushija yatoragana sajya tebiroche imwe mu nyesige mu nyoherezeyo ndurukenda mba amashanyarazi umushija twamuha karuru ombwinji ndurukenda amashanyarazi gatwika bamwe abatura na Munonga omyanya nkakihara kirungu nebicweka ebimwe byakarugorogora nyakibare binamasikongo bateraje akaruru amurundogo nabona bo kutunga amashanyarazi umuntu ari nakutetera amashanyarazi bwanyuma ntumangu nabasaga leta abuka ka muntu byone byatkorere cyangwa se kibaza kumurema ekindi ka muntu nobaze gutereza amajani amakuraga gasha kwa Michael atwakire.